Agnes Phiri. Ingadi lezi lizithole nini? Abanye bathi bazithola ngo-2015, linenu liyithole nini? Yikho khonapho sivile. Okay, zilinceda ngani lezi ngadi? Ziyasinceda ngokuthi siyazuza okuyimali khonapho, siyakwanisa ukuthi sibhadale amagetsi, sikwanisa ukuthi uthenge isinkwa, sikwanisa ukuthi uyebhadale erentini. Amanzi siphilisa sibili. Okay, amanzi liwathola ngaphi? Amanzi siwathola kusola, basigebhela umgodi lapha amadolo. Basigebhela umgodi basifakelani, basifakela isola le yedonsa amanzi ukuthi sithelele engadini. Ngikuza ukhuluma ngepensheni, uthi ingadi sokuyipensheni yakho. Isiyiyo sibili ngokuthi ubaba wanjiya vele engekho kupensheni, anti lasazi isikhathi samakhiwa lesiyana wayesebenza e-cold storage, akula pensheni. So ipensheni yami isiyiyo na. Senzuza khonapho kuyimali ukuthi ngiyabhadala amarenti, ngibhadaleni, ngithenga ukudla, ngidobha khonapha. Yiziphi ezinye inhlelo elilazo lapha? Inhlelo esilazo lapha siyake sipheka ijemu. Kade sisifuyile inkukhu lapha. Sibe nje ngokuyigrubhana ezethu oyingasizo zengadi yonkayo. Sabe ngu-19 esikhona phana enkukhwini zethu, inkukhu zilapha. Siyazilindela, siyazithengela ukudla. Ngokuyimadla yakwethu khona kwesikudobhayo sikuhlanganisa. Ngosakho ibizo lesibongo? Ngikhonsile uNoma Moyo. Ngicela ungitshele ukuthi wenzani khonapho. Lapha ngisa ama-carrots lapha ngikhipha inhlabathi la. Zamuthi nginike i-visitor lapha efikileyo lapha. Ayephekele umude ngale konke thina siyalima sekwathi 15. Umuntu ongumfazi vela mela ngihlala izandla evukelele eziphunyele ngelelayi. Uwageselana ama-carrots akho? Lapha ngigesa ukuthi abe clean lapha nje. Umuntu engabe isinto ayihlabathi lana idoti. So nje noma ufunise ngiligese so uyakhona ukuthi ulidlekelele nje so sengiligese. Yabo? Sufika la endlini lapha nasufika ugrate lapha sihlanganisa kumbe ufuna ukupheka isintu, uthatha amahlamvu e-beetroot. Uqobeqobe le mahlamvu e-carrots onalawa. Uthatha ama-potatoes wahlube futhi uqobeqobe phakathi lapha amatomati akwavuthweyo, i-onion yakho laphana ufake embizeni sokugesiwe. Upheka isintu konke cooking oil lapha ufake. Sucheba ke sichebe simnandi sakho umzimba lapha abantwaneni. Yabo? Sidleni into ezakhe umzimba singaloko sidlala lelo ukuze nini into zesifiya. Hayi green veg mixed green veg. Bayifunda entendweni. La ufundiswa mbani khonoko? Lokho. Lokho mina ngakufunda kudala vele sesikolo. Ekhaya, uMondoro lapha engakufunda khona. Okay. I-carrots sesiyithengisa lendlini sesithola isitshebo. Iyasincedisa kakhulu ngoba bathi yona iyelapha lamehlo, ikakhulu ogogo abangani kabasaboni kuhle emehlweni. Sihamba sisiyabathengisela, kwesinye isikhathi sinike labo khulu bethu ngapha entembeni. Siyabancedisa labo. Ngakho nokho siyabe sikulimile esiyabe sesikuvuna. Uthola malini ekuthengiseni kwakho i-carrots? Siqalise last week ukuyithengisa. Okakathesi imali engiyitholileyo ngathi ngithole $6. So lamhlanje ngikhile futhi eyinye $4 ngifuna ukuyithengisa eChurch. Ukulima kukunceda njani mama? Uyasincedisa kakhulu emulini zethu ngoba sesikwanisa ukuthi singathengisa. Njengoba kunje ngathengisa i-carrots leyi, ngiyakwanisa ukuyathengela abantu abami isitshebo esinjengenyama. Ngikwanisa ukubhadala lami ngithengela abantwana amabhuku esikole. Ngikwanisa ukubhadala lama-subs ami khonapha siyathela i-rent. So ngiyakwanisa ukuthi ngathengisa bese ngibhadala lami i-rent, kuyangincedisa kakhulu. Siyasizwa abanye besithi amahlamvu e-carrots awalahlwa, ngicela ungichasisele. Amahlamvu e-carrots isitshebo esimnandi okumangalisayo.